you just type in drugs, the word drugs, and it gives you up really a lot of different channels and chats of drugs. You see all these messages of people selling drugs. Mä sanon suoraan, että tämä on mennyt ihan uusiin leveleihin. Nuoremmat ja nuoremmat käyttää kaikki sitä flakkaa, MDPV. Kaikki on ihan sekaisin päässä. Nuoret, 18-vuotiaat alle, myy itteensä kadulle. Ei silloin, se on mennyt ihan sairaasti. Ammutaan ihmisiä vittu ja tällaista. Puukotetaan pienistä asioista. In Finland, we saw this year how alpha PVP hit the ground here in Finland and really rapidly got quite a big problem. And that just gives the idea of how quickly, when a new drug comes to this country, how quickly people actually are starting to use it. We need the law to change that we can have a drug injection room, and we need that kind of pilot to go on so that we can at least try if that would help with the overdoses and with the general drug situation.